Yamanta kumbaga penting ipi banengkong dengan sedang ke hospital ngin sedang syatang ke basic OPD services. Nak kena ke basic OPD services kemudian kena ke bagian place nengkong kedai ke basic emergency OPD jonge ke ar pada ke jing sumar diki kulung pediatrics ke balai pada ye kena ki jing sumar ke general medicine. Yamanta sya in play tangi sya kita. Kathan Nongpoh kebala penhap haga green zone halor ke jingpang COVID-19 haga jingkhen jong ke sarkar namar ke jingdon ke Bethany Hospital keba unongpang bangat nengkong kene ke jingpang ha Meghalaya ude doktor barang ba jong kene ke hospital ulet Dr. John Sailo rentatiang uba baro ngikhod ijeu kumu Dr. Sailo namar ke jingwanrung jongu keba man kapor sya kene ke hospital keba don ha Nongpoh. Henin kasingi ke khatlai terik ubenai me arha jarar pho kadai kasingi ke baladap shibnai pura ke jingpen tikena naki bor sarkar bau Dr. Sailo uyo ya ke jingpang coronavirus. Ha keba na kaliang jongga Swachh Bharat Mission Ribhoi District kalalej ban spray dawai disinfektan ya baro kawai ke hospital kentup ya baro ki kamera bat ya ke pelau kumju ya kirut ki kiar jong ke hospital. Menta kasingi pat bagade kasingi ke badam shibnai pura kaba Dr. Sailo ulaklatno na kene ke perthai na kaliang jong staff jong kene ke hospital hapo ke jingpej bat ke jingalam jong Dr. CM Pochna ubede Deputy Medical Superintendent jong ke Bethany Hospital Nongpoh kilapun khoj bat saj ya baro kawai ke hospital. Habayo banyakren bat Dr. CM Pochna ulapan pau ya ke jingsngo kenja hadin ke jingkhlad no jong Dr. Sailo ubala ichibun ya kene ke hospital kabadon hangne Nongpoh. Na kejing ekran bat une doktor jong kene ke hospital lasung thu bau Dr. Sailo udon kejing ke bakham kerpang ya kene ke hospital ke badon Nongpoh bat kham tam ya ke than Nongpoh bat ya kinong shenong ke than namar hakipor ki bau dangdon ha perthei juklet banwan jongo ya kene ke hospital sisin citayo wat hakipor ki bau bun kamru. Dr. CM Pochna habakaran sekilat pathai khubor ulapan pau ya kejing khublei sngongu ya baro kito kibla lebha hakipor ki baro ki staff kene ke hospital ki hab bansyong quarantine hadu arpu prasngi kenti hapo kete ke hospital. Unia doktor ulapan pau ya kejing khublei sya ginong yalam san perthai nadu ki MLA bat ki MDC jong ke Ribhoi district kibla no senyang da kibun ba kijing yarap. Nangta ya Deputy Commissioner ke Ribhoi district ikong RM Kurba ibala shimkhia hadu kata-kata na kabanta jongki. Nangta ya MLA ke Nongpoh constituency uba Emerald Bons im ubala penlut ya kapor kasngi bat ya kabor jong u na kabanta ka jingbit jingpiang jongki staff ke bala set kut hapo ke hospital. Nangta ya kiwe deki kenhun bat kirusimet ke bala don benta ban kener ya kejingyarap sya kene ke hospital. Ha keju kapor une doktor ula pentip ru sya ki pajba ba shen on sapli biang no ya kene ke hospital bat kene ke jingpli ru kan longtat on dalayo ya ke jingbit na ki bor sarkar. Bat onda habala pliru kin aishwa ya kejing sumar ki bakhendiat shwa bat kin ompat la ban ai kejing syakri ke bapura namar ki babun ki doktor ki bawan sumar ki nongpang ha kene ke hospital ki dei ki bana ki we ki district bat ki donru ki doktor ki badambar jong jela Meghalaya bat ke ba ki dang hap ban but ya kejing betha jong sarkar bat ke ba kimpat la ban lej banwan sya ki we ki district bat sya ki we ki jela. Nakaliang jong hospital Bethany Outreach Nongpoh ni nengkong ni kuat ban aingo yo beliau try jumi bola semar la care ni hikini kisni adu buta kombo filatet unio bana belada ke hospital jongi kala shakhang bat ka kala shakala ke quarantine center naka daw ba ulet director jongi u Dr. Sailo rentatiang u dairo ba yo benengkong yo pang ya kene COVID-19 wan ke hospital jongi angta adin kata kendiat sni beladar ni lab ba yo ya kene jing stop dan kata kadau kene ke center jongi ke syak khangno bat ke syak kala ke quarantine center da apa tu por borok kin bat kinong pang bat ki staff jong hospital badan hanto ngila mencurlang da jing ikran bat ke health department ba ngidehi ban quarantine hakan dekat jaka anda kala syaki ki reports jom kiwe ro ta nakaliang kane nak hospital ngakwa ban nengkong ngakwa ban aingo ya i office jom district administrator ka honorable deputy commissioner jangi Srimati RM Kurba office jom district health and medical officer Dr. M Mauri
MLA Jong Nongpoh, Honorable Shri Merul Balls M, but QA ki MLA Jong ki but ki MDC Jong ki districts, but ki district Jong Iro, but jiki ki Riushimet ki Seng Bapher ki Nong Penyat Balang, but QA de ki bala ai men sem yangi hekane kapor bakershan bajirap yangi khamtam nakaliang kabam kadi hagato kapor bengi sha quarantine ka toto quarantine period bengi nidan hamne ka ki lagi bakhen ka sarkar ka health department ka de ni hapendat ni ka prasni ta gitu ki prasni nilayo jingirap shibon nikne bala bama kajing sango bat kuburam ya pibaro nakaliang ka Bethany Hospital but ki staff baro ki bay nakwa suban pensai ba sesuai kum mengitip ba ni kum ki staff but ki Nongpang ki la categorize ni ki primary but ki secondary contents nagamenta baro ki primary contest ka test ngila da pendat kata ka quarantine period ro ngila da pendat ba ka pawro ba barok hai kiyo kilong negatif bamdan ya kaneka jingpang ke ba COVID-19 na aingo yo blay ilin nagata tamarsan la pendat hi kaneka quarantine period ngiro na kalyang ko hospital ngila kloy ban aikten shaki bahalor shaka sarkar ba ni pensngau ba ngiro ngikwa ba ka hospital jongi bakan play biang sisisit tamba halor kataro kedon ki bon ki kendon maka sarkar kahap ban pet benia swa bangin yo ban plebiang tebuwen kita ki kendon kadai ka kane ka disinfection ban sanitization jong hospital borok kowe ka mod bakin hapang khod yana scientific mana ya ka hospital borok kowe tadi kata ke district administration kala batha ro yo direct yo district coordinator jong Swal Bharat Mission Revival District but kumangilai menen khalai terek bunai me arjat arpho ka team jong Swal Bharat Mission kalawan shaka hospital jong ni untuk live steng e janmen but kalale ya ka badan kam katkum ka kendon bagi labu mungkin dan kalian kataru kila ai doi singi ba ngi de ban e ya ka to ka doi be class red shimen hadin kata ngila ban pengkhut de kataru kumendas ngi ngila pengkhut borok staff jongi kila yawan kila pengkhut biang ya ka hospital jongi ya kanero ngila bod de kendon ngila bod kumba labatai naka National Center of Disease Control kadege NCDC jongka di India de gitu kendon ngila pendat menta ngi up sa naka jong the district administration ban aikten yangi ba landong ngila ban play nangta anda ngila play hospital ro ngila perkhat bha ngila yosong khya bha ba ngikwa ban pet ba menta ki dan ki limitations ha hospital jangi dan tak ada ngi ngila play hospital ro ngin plan ka play jangi ba kan long bed phase wise ngin sedang shwa diki basic facility ta hadir nak kata ngin sapen ski ta kat ke jinglong menta dangin la yo ya kata ka permission man play in play shwa tang shwa ki OPD services jongi but ki basic emergency services hadir kata ngin pet biang ngin shong biang ngin pet kanno ka jing dunan ka jing ayu jongi bangin laban operate na function fully ka message menta ngakwa ban ai yiki nongpang jongi ki ba shabar ki ba la kwa ban wan sine bang ni kwa ban ongi ti bangin na kalian ko hospital management ngishim khia bhai yaka number 1 ka safety jong boro indai tang jong ki staff jongi ki nong tre jongi tang ba safety jong boro ki ba wan hospital ki nongpang na ki ba wan test ngishim khia bhai yaka ne nata ka daw ngi kwa ban ngim mesra ba ai nakalian ka safety ya ka jing baka ginang pang ro kin light ya ka jing ma dakilawan sa hospital ka ba
message mga ko abang ay ki kay ba kadan gani ki issues belum ka stigmatization lane kajing event ya ki beri ki bas suspect ya kane kajing istom semua ha nimdai ban tentang idai ban kersan ki idai ban yarap ya ki ban ngin buat ka kendon bala ai dak sarkar ladang idon ke kita ki beri ha snong ne ha janjing jangi kabalai pan ngakwa ba ni borong idai ban kersan ya ka sarkar jangi kamtam dabot digi kendon bakal abo dok sarkar hakane kamtam hakane kaliang ka imlang salang ka pemerintah kawai ngimdai ban klat ya ka maintaining ka maintaining jong ka social distancing ka bandeng mas bat ban set yikti ngimdai ban kata kulma sigi kiten ko jangi ita daki basic bangidai ban follow ngimdai ban klat dang lami shabar ki tapi kita nganget scam ba ublay udon bangkat lang may kagane kajing ikun bakane kajing stom COVID-19 nganget scam aga sarkar jangi ngang ngadwai ro ba ublay kunran ai bor yaki ai kajing start ba kine ginong mikmat jangi kinyo bakin nang chuchu ban chakri ki pegba nganget scam dangi try lang borongi kap pensapple klenti kumno ngin job yo no uknyang COVID-19 to ublay nang kurkuy pi baro kublay shibun